By'ukuri reka nkwereke uburyo wategura ifunguro ryawe ntiwirirwe bigusaba imboga, aho bitagusaba imboga cyangwa ikindi. Uyu ni umuceri w'ipirawu ukarangishije ni igitunguru, puwavuro, karoti irapye. Uyu ni umuceri utetse utya rwose, uyu nguyu ntabwo wasaba imboga. Ibi ni ibirayi ushobora gutegura utya ntibigusaba imboga. Urabona uburyo bikaranze rwose. Ibi ntabwo byagusaba imboga. Ku muntu ushobora kuba yabona imbuto, izi ni imbuto ushobora kurya ibirayi witeguriye gutya, ubundi ukirira imbuto zawe. Ufite wotameloni ukarya imbuto witeguriye, niyo yaba ari wotameloni. Abonye wotameloni, ushaka kutabona wotameloni ukabona inanasi. Iyi ni inanasi rero ushobora kwitegurira ukarya. Ushobora kutabona wotameloni, utabona inanasi, ukabona amatunda n'ibinyomoro. Kimwe muri izi mbuto rero ndakeka ko utagira urubuto na rumwe wabura. Nta rubuto wabura muri izi ngizi zose naberetse, ubundi ifunguro ryawe rikaba rirabonetse ry'umunsi. Ku batabasha kubibona ntabwo bivuze ko ibingibi wabibona byose icyarimwe. Ubona kimwe muri byo kikaba gifite akamaro, ntabwo ari ngombwa ngo ubibone byose. Gusa ubibonye byose ni byiza, ni akarusho, bifite intungamubiri, ariko utabashije kubibona ubona kimwe muri byo.